iyi tariki ya 15 y'ukwezi kwa kane umwaka w'2026 uhereye kuri twebwe nk'abari kureba ibizaba abandi batari kureba, ubwo kugwange ruhare nk'ufite amaso y'umwuka ndi kumwe na Abeli nk'ufite amaso y'umwuka. Ubu ukwezi kwa kane, ukwa gatanu, ukwa gatandatu, ibyiringiro by'uko intwaro mbi n'ingoma mbi mu badede cyangwa se y'abadede babishyizwemo no gucinyiza no kubabaza, koko nk'uko wabivuze harimo CNDD-FDD ishyirwamo ku gahato cyangwa se kubwo kugira ngo baramuke bati nujya mu mugambwe uzabaho, nutawujyamo uzatotezwa umererwe nabi. Harimo abantu bari mu mugambwe imitima yabo itarimo. Yego, icyo cyo ndacyemera. Tubwire abantu ngo uyu mwaka 2026 muri aya mezi nk'umuhanuzi Prophète General Martin nka Bishop Abeli Buhungu, mwijwi ry'abantu batandukanye nk'uko twabivuze ba Pacifique, abo bashimamanda, uyu Faustin Ndikumana, uyu Gabriel Rupyiri, tubwire abantu ngo noneho Domitien Ndayizeye nawe yaje masonga mu ryacu avuga ko iyi ngoma cyangwa se iyi guverinoma ntiyatoranyijwe ntiyimitswe n'Imana, ngo ahubwo we yagaragaje avuga ko ngo n'abantu babashyizeho, ntabwo ari Imana yabashyizeho, nk'uko na Bibiliya bivuga ngo abantu bisabiye ko bishyiriraho umwami, noneho icyo gihe bahakana ko Imana ibimikira. Tubwire abantu ngo Dawidi ibirenge bye byamaze gutegurwa n'amaboko yamaze gutegurwa ndetse n'inzira zateguwe, hagiye kubaho ibintu bidasanzwe. Uwaragiraga intama tumubone kwa Ntare Rushashi yatoranyijwe nka perezida, Imana yirukanye abahivi n'abaheti mu gihugu cy'i Kanani cy'amata n'ubuki mu isezerano. urakoze cyane, ntibusukwa ntibukombwa ntibihinduka ntibizasiba abo wese uvuze atanumwe avuyemwo mu kwezi k'umunani cyangwa n'abazahagera no mu kwa 9 no kwa 10 bitegure duhurire mu gihugu cy'isezerano cyitwa Uburundi ariyo Isirayeli y'ukuri, dufatanye kuramya no guhimbaza Imana. Hanyuma umuntu yitwa umusendede FDD yabishinzemo akarenge n'umutima wiwe wese n'ubwenge bwiwe bwose ndetse n'umubiri, uwo ntazarokoka. Umuntu uzarokoka ni umuntu yabishinzwemo ku nguvu atabishaka, n'ubu umutima wiwe ukaba utabyishimiye, akaba birimwo kubwo gucungura agatwe kiwe. Uwo muntu niwe tugiye kubana mu gihugu. Ni ukuvuga ngo umusirikare n'umupolisi badashyigikiye CNDD-FDD abo nibo turi kumwe. Umusirikare cyangwa umupolisi bashyigikiye CNDD-FDD uwo ndamusezeye. Umunyagihugu ashyigikiye CNDD-FDD uwo ndamusezeye. Umuntu uwo wese ashyigikiye CNDD-FDD mu gihugu cy'isezerano ntazinjira. Ni ukuvuga ngo abo bantu bose abakijijwe abadakijijwe, ni ukuvuga ngo umuntu udashyigikiye CNDD-FDD kuko ari gufasha Imana gukuraho ikibi mu isi, uwo muntu yitegure tuzafatanye gushima Imana, kuramya no kuyihimbaza. Tubwire Godefroid General Niyombare ngo yitegure ko agiye gutaha. Tubwire Edemo Kivuye wasize Vivate yitegure ko agiye gusubira mu ntama n'intama zamutegereje ko zigiye kumuronka. Tubwire Sostene Serukiza wari uyoboye Gerizo des Âmes mu Nyakabiga, ngira ngo urahazi. Yego, twiringire ko agiye gusubira mu ntama. Tubwire aba bantu basize intama n'umukumbi igihe bakubitaga umwungeri intama zigashwiragira. Tubwire abantu nk'uko ejo wabivugaga ngo habayeho igihe cyo gusonza kugira ngo abantu babashe kumva inyota n'inzara nibamara bagiye. Tubwire abantu ko bagiye kugaburirwa no kurya iby'umwuka n'iby'umubiri 2027 muri icyo kinyejana tugiye kwinjiramo ibintu bizaba ari sawa. Edimo Kivuye ndamusuhuje, amahoro n'imigisha bibane nawe. Ni inshuti yanjye, twarabanye twakoranye umurimo w'Imana, ngira ngo twafatanyije no gutegura igiterane cya Daniel Korenda kuri ETS mu Kamenge. Niyitegure Sostene wa Gerizo des Âmes, ngabo
nta n'umwe ugiye kubaho ku ngoma y'umwami Dawidi. Nigeze mbaza Imana bariya abantu abari bo ndavuga FDD ndetse nigeze no kubasengera Imana imbaza ikibazo irambaza ngo se hari icyo wakora ngo Satani azihane, ndavuga nti hoya. Icyo cyagaragaza yuko bariya ari Satani yuzuye 100% n'ikimenyetso cya Satani. Ndetse nambaye haga nawe nuko cyane cyane ko ririya torero ari rya FDD nubwo abantu batabizi ririya torero ni rya leta ijye guhuma amaso abanyagihugu ngo babizere bitwaje yuko basenga. Hanyuma Imana ku buyobozi bwa FDD bugizwe na perezida ndetse n'abamufasha cyangwa se n'imbonerakure. Hanyuma Imana imbaza ikibazo irambaza ngo se umunyetiyopiya yabasha kwihindura ibara ry'umubiri wiwe. Ndasubiza ndavuga ngo hoya. Irambaza ngo se ingwe yabasha kwihindura ubugondo bwayo cyangwa se amabara yayo. Ndasubiza nti hoya. Irambwira ngo rekera aho kubasengera ngo ntibabasha guhinduka ngo bakora ibyiza kuko bamenyereye gukora ibibi. Urumva rero bariya ni imitima yabaye akahebwe. Rero Uwiteka agiye kubarimbura. Ibyo ntibibavune ngo birirwe bibarusha. Imana yarangije kubikemura kuko nta n'imbabazi zikiri kuri bo. Imbabazi kuri FDD ndetse na Mbayahaga zararangiye, kandi nigeze mbivugaho kenshi yuko Mbayahaga azapfa, perezida w'igihugu cy'u Burundi agapfa, imbonerakure zose zigapfa, abantu bazarokoka n'abantu bashyizwe muri FDD ku iterabwoba ku nguvu za FDD. Ariko umuntu yitwa FDD abirimwo n'ubwenge bwose n'umutima ndetse n'umubiri, uwo nguwo ntazarokoka inkota y'Uwiteka muri uku kwezi kwa gatanu ndetse no kwa gatandatu no kwa karindwi. Bazapfa bose be kwibukwa. Uzarokoka nakwihorera kuzabaho, Imana yarabitubujije. Uzarokoka tuzamuha agaciro kuko Uwiteka yamusigaje. Ariko ubundi ibintu bigiye kuba mu Burundi hagacu wambaye. Ukwezi kwa munani ni ukwezi ko gushima Imana, urugamba rwarangiye. Tuzazenguruka igihugu cyose turamya kandi duhimbaza Imana. Navuga ngo ni bidasanzwe bwana Bishop Abel Buhungu, mpamenya ko ubuhanuzi bwawe abantu benshi cyane barabuzi barabwumva n'ubu kandi ugikomeje. Hari umuntu witwa Shimamanda, ni umusesenguzi cyangwa se umuntu wanariza cyangwa se umuntu ukunda gukebura abo mu gihugu ciwe cy'u Burundi. Hari umuntu witwa Faustin Ndikumana, ni umuntu uri mu Burundi ufite ishyirahamwe arongoye, ariko nawe ukunda gukemura cyangwa se kugaya no kunenga ibitagenda neza, imvuga kuri. Hari umuntu witwa Gabriel Rupyiri, nawe ni umuntu w'imvuga kuri ukunda nawe kunenga ibitagenda ndetse wafunzwe ishuri irenze imwe. Hakaza rero Bishop Abel, hakaza na jewe Prophète General Martin. Twese turi mu ndirimbo imwe yo kubohora igihugu cy'u Burundi nk'abaharaniye agateka k'igihugu cyose. Intego dufite nubwo barasaba pastor ariko baremewe, ku rwange ruhare baremewe. Intego dufite turi mu kwezi kwa kane itariki 20 kwa kane 15 yego niho ndi kureba. No kuvuga ngo izi tariki 15 nk'abantu batangije uru rugamba rwo kubohora Burundi, abasirikare bemewe bizewe mu mpande zose. Abo n'abantu nkunda kubona nabo bataryama badasinzira amanywa na nijoro, badufasha urugamba mu byo bashoboye, kandi bamwe nituziranye nitunavugana. Cyakora wowe ubu n'ubwa kabiri navuga Imana iri kugenda ihuza nyine kugira ngo abantu batahe, kuko kiri n'ikimenyetso cyiza cy'uko Imana iri guhuza abantu kugira ngo igihe cyo kuva muri Babuloni berekeje i Kanani, igihe cyo guhunguka cyo kujabuka, abantu bagomba kumenyana bakamenyana aho bari kugira ngo hatagira usigara cyangwa se utamenya ko ihunguka ryageze. Reka mbivuge uko nguko.
we ategeza Perezida Domisi umukuru w'igihugu ari umukozi w'Imana nawe cyane wewe ategeza ko ari umukozi w'Imana ategeza ko ari umukozi w'Imana ariko muri ko murangora kuko jewe iby'umukozi w'Imana ntabyo uzi je sindi pasteur cyangwe ngo mbe musenyeri ariko ndi umuntu nkunda abantu kandi ndibaza yuko ari vy'Imana isaba ico ni cambere kuko ntugomba kuba necessairement umukozi w'Imana ugomba kugira umutima runtu umutima wo gukundana utero n'abakozi bitwa abakozi b'Imana ko bakora neza y'abendera ndakubarire mushingana kubera yuko muri politike hariho ama ideology sivyo hariho ama ideology agendera afatiye ku ngendo zo gukumirana ibuka micombere ivyo yadukoreye ujye mugabo uvuga yuko yarungitswe n'Imana kugira ngo adukomeshe twomoke habanamba kwari kugira ngo aducishe ubwenge habanamba n'umunyamakosa ujya muntu yagiyeho ku bwende bwiwe ariko hari ikintu kibura mu mukuru nyawe kuko hariho umukuru ari ku giti cy'ubukuru ariko hariho icyo ategerezwa kurangura mu bantu icyo kintu agomba kurangura mu bantu nuko agomba gukora ku buryo abantu baba à l'aise bagira la paix dans le cœur iyo akora ku buryo abanyagihugu ajejwe abenegihugu ajejwe batafise la paix dans le cœur haba hari ikintu badatekanye mu mutima haba hari ikintu habuze kugira ngo abe umukuru arungitswe n'Imana aba ari gice kuko ategezwa kuba afise ibyo bintu bibiri ntimuvyibagiye aba haragahaze rero haba hari igihaze haba hari igihaze kuko ico Imana irungikira buri muntu kuri iyi si nuko akunda bagenzi we nkuko Imana yamukunze iyo cyo kintu atagikoze aba ari umunyamakosa nukugenda direct mu muri rudahera reka tuze cyane niko bimeze kandi bene abo bantu Imana ntibemera muze muramenye iyo muri ko muravuga ibintu byinshi Yesu yavuze ati Imana yavuze iti ibwirizwa nyamukuru ndabasigiye kunda mugenzawe nkuko nabakunze ntuze wiruka inyuma yanje ngo ndagukunda Yesu ndagukunda Yesu iri sanfu ari kwije me iyo ugiye ugakunda abantu washaka ukamwihorera avuga ati uyu ni sawa nka wa wundi yava ahantu agiye mu misa agaci ruhande y'umuntu agwaye akamutaho ngo wagiye gusenga iki utakunze mugenza adakoze neza aho bayakoze amakosa nicyo gituma rero nsaba nshimitse yuko umuntu abuze kimwe muri ivyo bibiri kuko ifodaboro kuba umukuru hanyuma nturangure ivy'Imana yagutumye ntacurico uzogenda imbere yiwe ngo Mana naragukunze warancu wankunze hari kuba umukuru no kurangura ivy'Imana yagutumye cyane Jody cyane akabonye akavideo kerekana amashuri mu gisagara ca Bujumbura mu minsi heze mwarakabonye akavideo kerekana amashuri mu gisagara ca Bujumbura igihugu kirimo abamiliyarderi igihugu kirimo abantu banywa amacupa 5 ku munsi ya champagne zigugu miliyoni icupa rimwe rya champagne ruina rishobora kugura intebe zo muri ijya shuri sivyo kwandika tubane icupa rya ruina nanga icupa rya ruina ririmo intebe zingahe z'abanyeshuri atumvikana intebe jewe ndazigura z'umukaratusi ndazigura 45,000 imwe mwumva harimo intebe zingahe mu icupa rya ruina igihugu kirimo abantu bafite amajipe V8 5-10 jipe V8 imwe gusa ati cengiye ngurira intebe abanyeshuri none hajya uri mu mahanga wicaranye n'abajye bazungu cyangwa bajye bagenzi bawe bakabona muri quartier bawe muri commune yawe abana bicara hasi urasubira kuvuga tuvuga n'ukuri
kamoja hanze mbwira wajanye abana muri vacances muri kuri plage nziza muri rezo sosio umwana agacaza arirukana ngo he papa ngo hamwe wacu ngo abanyeshuri tuvugane ukuri kamoja hanze mbwira ngira ngo uwitwa Domitien Ndayizeye wahoze ari perezida wa Repubulika y'u Burundi yamaze kwerura ko uwitwa Sebarundi atari perezida washyizweho cyangwa ngo atoranwe n'Imana. Kabaza nta kujya indimi nta guca ku ruhande ati ese abaperezida bose bayoboye Repubulika y'u Burundi ni Imana yabashyiragaho, ni Imana yabikoze abo bantu bajyaho, cyangwa twaratuburiwe, cyangwa harimo made in China? Njye navuga ngo ntabwo ubutegetsi bwose bushyirwaho n'Imana. Mpereye kuri ubu ngubu bwa perezida Ndayishimiye, kuganza kose kuva ku Mana. Iryo jambo nubwo bivuze ngo kuva ku Mana ariko sibyo, sinopoza Bibiliya, ariko impamvu mbivuga niyi. Bibiliya ivuga ngo nuko nyuma yo gucumura umwanya muremure abantu bisabira kwishyiriraho umwami. Hari abami rero bashyirwaho n'abantu, hari n'abami bashyirwaho n'Imana. Sinzi ko muri kuntahura. Hari abami bashyirwaho n'abantu, hari n'abami bashyirwaho n'Imana. Ni ubuhe bwami Imana ishyiraho? Ni ubuhe bwami Imana idashyiraho? Ubwami bwose bujyaho bushyizweho n'Imana, ubwami bwose buvaho bukuweho n'Imana. Nukora ibyiza uzemerwa, niyo ngingo yasigara ikurengera. Niba Domitien Ndayizeye ubwiwe arekara biriya yavugaga ni kweri, biriya yavugaga ni ukuri, twire guca ku ruhande ngo tubeshye abantu, dusiga abantu inkori ku maso, tubabwira ibihari cyangwa ibidahari. Ntabwo ubwami bwose bushyirwaho n'Imana. Rero uhere kuri mwebwe basendidede, ntabwo mwashyizweho n'Imana. Ni hamwe ihanga ritera hejuru riti twikenereye twe kwiyimikira, kubera ko amaso y'abantu atabona n'amatwi yabo atumva. N'ikiboze kigendera mu bizima, n'ikitari kizima kigendera, n'ikizima kijya mu biboze, kandi n'ibiboze bigenda mu bizima. Bivuze ko rero nyuma y'uko iryo tegeko Imana yemereye abantu cyangwa irisohoreye abantu ikababwira ngo nimushima umwami mumushyireho, nta ngorane, Imana yari imaze gukura ikiganza cyayo mu kwimika ndetse no kwimura hato na hato. Hari ibihugu mu isi bimeze nka mano. Nimvuga mano ni ibintu bikoroka rimwe na rimwe ubundi ntibiboneke. Hari ibihugu mu isi bimeze nka mano. Nimvuga mano, hari ubwami mu isi mu bihugu birenga 200 Loni yemera. Harimo ibihugu Imana yimikira, ukajya kubona ukabona nka bya bindi mano kanjenje karihe, ukabona igihugu naka Imana ibahaye perezida, igihugu naka Imana ibahaye perezida. Nk'ubu Bushinwa bwarose perezida bwimikiwe n'Imana, ariko Amerika ifite perezida ntabwo yimikiwe n'Imana kuri Donald Trump. Uburundi ntabwo ari perezida Imana yimitse. Netanyahu ntabwo ari minisitiri w'intebe Imana yimitse. Ni ibintu bigenda biza bikaga. Ariko nk'Uburusiya bwarose perezida Imana ibimikiye, ariko Putin asimbuye ntabwo ari Imana ari imushyizeho. Ni nayo mpamvu Amerika yasenye icyitwa Soviete. Ni ukuvuga hari ugusamara cyangwa kurangara kw'abarinzi b'igihugu. Igihugu kigira abajyanama, igihugu kigira sena, igihugu kigira inteko nshinga amategeko, igihugu kigira abasenga, igihugu kigira abarozi. Niyo mpamvu uzabona ujya kubona nk'ubu Buhinde ni Hindo, ariko bagize amahirwe Hindo yabibaha Ndaramude, niba ari Ndaramude uyu minisitiri w'Ubuhinde cyangwa se perezida w'Ubuhinde tuba ariko tubyita. Bivuze ko rero
hari igihe mu bihugu byimikisha abarozi himikwa hakoreshejwe abarozi, hari igihe bagira uku bakagira uku shitani kabaha umuntu bikajya bigakunda. Hari igihe ibihugu byimikisha amafirimaso cyangwa eliminati cyati Kristo bagira uku bakagira uku tayari bikajya. Ni igihugu Uwiteka afitiye imigambi ikomeye cyane ko habayeho n'ubushakashatsi bw'abazungu bagiye mu byogaduru basanga inyenyeri imurikira isi iri mu gihugu cy'u Burundi. Tukiri aho ngaho ejo nabonye ikoraniro ridasanzwe uwitwa Domitire Ndayizeye ubwo yagarukaga itangazamakuru riri kumubaza ryaramubajije ngo nk'uwahoze arongoye igihugu, urumva Repubulika y'u Burundi hari ibyo bita kiranga nk'ibigirwamana cyangwa se abadayimoni, hakaba n'Imana rurema isumba ishobora byose. Ejo habaye deba idasanzwe rero Domitire Ndayizeye yahavuga ngo ntabwo ari Imana yimitse CNDD-FDD gukora ibiri gukora, nta nubwo kandi tubona Sebarundi yikoreye umusaraba, tubona umugore we yikoreye umusaraba, Sebarundi ibintu by'Imana abibamo cyane. Habura iki kugira ngo Sebarundi ahinduke umuntu washyizweho n'Imana agombaga kuba akorera Imana? Ninde mupfumu wahanuriye Sebarundi imyaka 500 ko azayobora Burundi? Ninde munyamasengesho tubona Apotre Esdori Mbayahaga ari ugendana na Neva waba warabwiye aba CNDD-FDD ngo bafite viziyo y'imyaka 500 wongeyeho 500 yo gutwara igihugu cy'u Burundi? Ariko mu makuru yihutirwa nk'umuhanuzi ngefite nzi neza ko uyu mwaka turimo muri aya mezi anyegereye fitiyerekwa fita amakuru atariho ivumba update y'ijuru ko intwaro ya CNDD-FDD hari ukuyirandurana n'imizi, koko si intwaro y'Imana. Nawe ubibona ute, urabivuga iki? Murakoze cyane rwose. Ni ukuvuga ngo Domitiano Ndayizeye yubahwe cyane kandi Imana imuhe amahoro n'imigisha. Ifata kibanza cyangwa se indi bacuho yigeze kuyobora yayoboye neza cyane, aca akajagari mu gihugu, aca n'ubujura, ibintu byagenze neza. Mu yandi magambo nk'umuhanuzi ndamwemera cyane kandi yitegure mu Burundi bushasha tuzaba turi kumwe mu minsi iri imbere gatoya bitarenze mu mezi y'ukwa karindwi n'ukwa munani. Ni ukuvuga ngo CNDD-FDD ntabwo nkiyibara nk'iyiriho, ahubwo ntayiriho kuko nta matora ahari y'ibihumbi 2027 ntayazaba kuko ntabwo bazagerayo bakibarizwa ku butaka bw'u Burundi. Urumva rero ngira ngo turakengurutse duha n'abantu ikaze badukurikiye mu bitekerezo cyangwa se komenti. Abeli Buhungu ni umuhanuzi, ni bishop, ubwo urumva afite titire irenzi ya pastor, ariko twese tunayihuriye icyo bita inkoni y'ubushumba. Mpamya ko Bibiliya itanga kwimika no kwimura binyuze mu bavugishwa n'abahanuzi. Igihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Burundi, ubuhanuzi kuva Repubulika kwigenga kubayeho izi zose uko ari zombi, hagiye hagaragara mu buyobozi bw'u Rwanda ubuhanuzi, ari Repubulika ya mbere ya Habyarimana, ari n'iy'ubu kubwa nyakubahwa Perezida w'u Rwanda hayi Paul Kagame, hagiye hagaragara ubuvugishwa. Repubulika y'u Burundi ya Nkurunziza aho byarunyutse bigeze banamurega ko muri bije y'igihugu Nkurunziza yiba amafaranga akayajyana muri bije z'iby'Imana cyangwa se z'ivanjiri cyangwa se z'iyobokamana. Na Sebarundi aje yikorera imisaraba. Ibi bihugu uko ari bibiri harimo ivanjiri ridasanzwe, ngira ngo agakiza gashobora kuba karinjiye kuruta ibindi bihugu, cyangwa se abamisiyoneri bahageze bahawe ikaze birenze ibindi bihugu byose, koko niho mbona agakiza kadasanzwe n'ikangura ridasanzwe. Ibi bihugu uko ari bibiri witegereje imboni yabyo ukareba ahazoza cyangwa kazoza k'ibi bihugu, nk'umuhanuzi nka bishop urabona ari hehe heza habyo, imbere hari icyo watangariza abantu uri kubona kidasanzwe
ku Rwanda n'u Burundi hazaza habyo ko tubona iyobokamana riri kuganza abapfumu n'abarozi? Murakoze cyane, reka mbanze nsubire inyuma gatoya nsuhuze umutambukanyi wa nyakubahwa Domitiano Ndayizeye bamwita Oda. Ndamusuhuje cyane, amahoro n'imigisha bibane nawe, ndumva mu rugo iwabo narahageza ko cyakemutse. Waramusengeye Oda? Naramusengeye Oda, umugore wa nyakubahwa Perezida Domitiano Ndayizeye. Yego. Hanyuma rero ubutumwa bumugereho, reka ngaruke ku kibazo wari uvuze ati naje kwiga amashuri hano mu gihugu cy'u Rwanda. Imana iha amahoro n'imigisha igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ukiyoboye nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ntabwo Imana yari kunzana muri iki gihugu Imana ikacemera, ndetse ikemera n'ubuyobozi bwacu. Rero ni bubahwe cyane, naje kuhigira amasomo akomeye cyane kugira ngo mpigire imibereho y'uko abaturage babaho cyangwa se ubuyobozi bubaho. Rero iyo umwana ari mwiza yigisha n'abandi bakinana, birigwana cyangwa se bigana. Ndetse hari umugani bavuga ngo ihene mbi ntawe uyizirika nziza. Ariko Imana yanzanye muri iki gihugu kuko yabonye ko ari igihugu cyiza, gifite ubuyobozi bwiza, gifite imyitwarire myiza. Yego. Rero ndashimira iki gihugu ndetse nkashimira n'Imana yakinzanyemo. Ku by'ukuri twaje kuhigira ibintu bikomeye cyane kugira ngo ndetse tuhakure umuco tuzatwara mu gihugu cy'iwacu. Yego cyane rwose, n'abantu b'imahama njya mbona badukurikira bashimira u Rwanda. Urakoze cyane. Rero bityo nagire nsubize ngana ku musozo w'iki kiganiro, nsubize ku kibazo warumbagije ati mbibona gute aheza y'ibi bihugu ejo hazaza. Ku by'ukuri ubu navuga ngo ejo hazaza nk'ibi bihugu hagiye kuba heza. Kubera iki? Ari igihugu cy'u Rwanda Imana yabigenze neza, n'igihugu cy'u Burundi Imana igiye kubigenza neza. Igihugu rero cy'u Burundi kiziritswe ku gihugu cy'u Rwanda kuko gifite imyitwarire myiza. Ndavuga kubera ko nkirimwo. Ku by'ukuri tugiye kuhakura isomo rikomeye tuzatwara mu gihugu cy'u Burundi, kandi dufite ukwizera ko umwaka utaha igihugu cy'u Burundi kizaba kimeze neza, ndetse n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ikazaba imeze neza, tukazaba tubanye neza kandi mu mahoro, kubera yuko Imana igiye gukura ikibi hagati mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bikunde igihugu cy'u Burundi cyongere kugiriranira imigenderanire myiza n'ibindi bihugu. Imana iguhe umugisha. Ubwo tubwira abantu ngo 2027 imbibi z'u Rwanda n'u Burundi zizaba zuguruye. 2027 Aleppo yitiriwe Melchior Ndadaye, ikibuga cy'indege cya Bujumbura n'icya Kigali bizaba bifite imigenderanire mu kirere, ku butaka, mu mazi. Amasoko yo mu Rwanda n'amasoko y'u Burundi ku ntara zikora ku Burundi, ku ntara z'u Burundi zikora ku Rwanda, abene gihugu bazahahirana. Umwaka w'ibihumbi 2027 bizaba byakunze kuko CNDD-FDD izaba itari ku butegetsi. 2027 nibyo koko, icyo cyo nanjye ndagihamya, nta matora ahari yo gutora CNDD-FDD, ahubwo amatora ahari 2026 nayo gutora ingingo yo guhana ndetse no kwirukana intwaro y'abadede cyangwa se imbonisi. Abumva badashobora kwemera bazemezwa n'Imana. Icyo turagihurizaho Bwana Abeli. 2027 ni uburyohe bw'ibihekane. Uburundi n'u Rwanda bizaba ari imfura n'ikironda-mfura. Bazongera babihasa. Ni ukuri kw'Imana ndabihamya nk'umuhanuzi w'Uwiteka kandi nk'umukozi w'Imana, nkaba n'umushumba. Uburundi n'u Rwanda buzaba ari imfura n'ikironda-mfura, bumvikana muri byose, basangira akabisi n'agahiye. Nibiba ngombwa n'imipaka izakurwa hagati, pasiporo n'amarese pase bikurweho.
ya icyo kintu uvuzeho tukiraho dushigaje iminota mikeya ngo dusoze ariko twihuse cyane uravuze uti sepejeri murekarengane pasipoti resepase ibyo bintu bizava hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Gisekedi na Ndayishimiye tubona Ndayishimiye yarateruye Gitega ayijyana Kisasa ayisimbutsa Kigali. Iyi migeranire iri hagati ya Evariste Ndayishimiye na Fregisi Chirombo, imikoranire ya y'imbonerakure nibyo bita FDLR, noneho imikoranire u Rwanda na AFC, imikoranire y'u Rwanda n'abarundi bifuza cyangwa se bashaka kugera i Kanani hagati aho ngaho. Ibi bintu byose nk'umwanda n'ubucafu turemeranya ko uyu mwaka 2026 uwo mwanda uri buve mu mitwe no ku butaka no mu mabarabara, abantu bakazamukana amaturo n'ibitambo bashimira Imana ku butaka bw'u Burundi n'ubw'u Rwanda n'ubwa Kongo Nord Kivu na Sud Kivu. Hazaba hariho kuramya Imana no guhimbaza gusa, dushimira Imana ko yakuye ikibi hagati muri twebwe, hagati y'abarundi n'abanyarwanda. Imana igiye guhana nta kubabarira inkozi z'ibibi. ngira ngo interahamwe zishe mu Rwanda zikakora jenoside zikica abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda munino nani katere mu 1994 ndahamya neza ntakidikanya ko kuko banze guca bugufi ngo basabe imbabazi bihane icyaha bakoze bababarirwe. Imana igiye kubahana, ntabwo ikibi kibishe nk'icyo kizaguma hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Rero bizaba bimeze neza kuko Imana igiye kubyikorera, kuko ku by'ukuri umwana w'umuntu yaranze kumva, yagiriwe inama zishoboka ariko aragarariza. Imana rero igiye kubyikorera. Ndaburira interahamwe ngo ntizirye ngo ziryame ngo zisinzire zitarahanirwa ibyaha zakoze, kubera yuko ubu tugeze mu gihe cy'Imana, ntabwo tugeze mu gihe cya Satani n'abakozi biwe bafatiwe ambargo. Rero ibyo bintu byose bizakemuka kandi u Rwanda n'u Burundi tuzicara twese, cyane ko turi imfura n'ikirondamfura, twese turabavandimwe, tubene mugabo umwe, tuzicara turebere hamwe ibibazo dufite tubikemure. Imana iguhe umugisha. Twabonye Denise Bucumi inkuru nziza yihanisha abantu, aburira abantu, atanga imburi muri CNDD-FDD, agaragaza ubusuma burimo, ubwicanyi burimo, kunyuruza kurimo. Tubona bavuniye ibiti mu matwi banga kumva, ariko tubona witwa Isidore Mbayahaga ari umwizigirwa kwa nyine icyubahiro Sebarundi. Kubera iki nta ruhare uyu Mbayahaga agira rwo kuba yabwira abarundi CNDD-FDD ibitse mu kwaha? Kubera iki ivugabutumwa rya Mbayahaga ridashobora kuba ryafasha abarundi bagowe, bari Mahama, bari Induta, Saudi Arabia, muri Oman, doke abarundi bagorewe Kenya, ubona bazunguza amandazi, ibyema n'ibindi bitandukanye. Ngira ngo cyakora hari ijwi ry'Imana, twe urasemerera amanywa na nijoro ukabwira abarundi inkuru zihumure, nanjye nkasemerera tukabwira abarundi inkuru zihumure, nubwo tutuzuza byose cyangwa tudakora uko babigomba nuko babishaka, ariko nibura twemeye gusheta ubugingo bwacu ndetse n'imibiri yacu. Kumwe abasirikare bapfira ku rugamba, mpamya ko nawe bakufashe wavuze inshuro nyinshi wasimbutse CNDD-FDD bakwica, ngeweho baje no kundondera ngaha. Twasimbutse inshuro nyinshi nk'abasirikare bahigwa, ariko twe duhigwa mu by'imwemu no mu by'umubiri. Dushimira Imana ko igomeje kuturinda. Habura iki rero ngo CNDD-FDD yuve akamu, ntitegereze inkota, ntitegereze gufungwa, ntitegereze guhunga, kuko ibyo byose bizayibaho. Habura iki ngo abadede bumve ijwi ry'abarangururira mu butayu, nabo ntavuze, yenda navuze we ndivuga, n'abandi tutadondaguye ngaha, ariko barahari bacisha hirya no hino bagatanga imburi ku Burundi ari ubw'abarundi atari ubw'abantu, akagwi k'abantu 100 cyangwa 200.
eske habura iki rero nk'umuvugabutumwa wavuze ubutumwa muri Roche Gerizo des Âmes, narakumvishe muri Vivate ko mwakoranye nanjye nibyo, apostolique n'ahandi hatandukanye wagiriye ivugabutumwa. Ni iki gituma abadeda basamuragwa n'abasokuru bose binangiye imitima bakagwanya umugambi wo kugira ngo bave ku butegetsi? Ikibura ni umwami Dawidi kukandagiza ibirenge ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, kuko CNDD FDD namba ya Ndigure n'abandi bose nk'uko ubavuze nabo nibitegure, nta kibazo, ibintu bigiye kugenda neza. Ku by'ukuri twabwira abantu yuko ibintu byabaye kwari kugira ngo Imana izagaruke yiheshe icyubahiro kandi nabo bayubahe, kuko bazavuga ngo Imana idukoreye ibikomeye. Rero byabaye kwari kugira ngo izina ry'Imana rizahabwe icyubahiro mu gihe gisa n'iki ngiki. Imana yamaze gutunganya ibintu byose, nibitegure baze dufatanye kuramya no guhimbaza Imana mu gihugu cy'u Burundi, kandi amahanga menshi azaza ku muco w'igihugu cy'u Burundi. Ni ibintu rero byiza cyane, ni ibintu bikomeye. Namwe nk'abakozi bakoze uwo murimo udasanzwe, namwe mwitegure, kuko umukozi wese ku murimo akwiriye ibihembo. Murakoze, Imana iduhane umugisha. Amen, amen. Reka tugushimire umwanya waduhaye, dushimira abantu bari Induta muri Tanzania kwihangana bagize, abari Mahama, bari Kenya, Uganda, mu Barabu, mu Burayi no muri Amerika, abantu bakurikiye Imbabazi TV gatatu. Uyu yitwa Bishop Abel Buhungu, niba bari ubwa mbere umwumvise. Hari ifoto ye turi bukoreshe n'abari bubitwemerere, iyi foto idasanzwe, wambaye impuzangano za gisirikare, ngira ngo twaza kuyikoresha ntacyo bitwaye bwana Abel. Nukuri nta kibazo, kandi nanjye ndabashimiye mu izina rya Kristo Yesu. Ugira ibihe byiza n'umunsi mwiza. Reka tubwire abantu ngo tuzaba kuri ya ngoma imibabaro nishira ka wa muririmbyi. Mwari kumwe na Prophète General Martin hamwe na Bishop Abel Buhungu. Murakoze cyane.